horo cio no wakugire nie ndi haha mukinganga turi akumenya ru tio ine muno twese ari ida ritu twambie kumenyana na ngeja githondeka njira ona ru twikarite rugakine kamona tuhura ibi saka injire guys tugetheinike muna na chief master mwenyewe yes nguvu mwana wa Embu hendo wa gweta wauga ni tuguthondeka cukuru yanyu ya sidai ndi tukwanjia wei kana tukwanjia na ito ni tukwanjia na wei twambie na sidai tondu wei no iriyo wei hana kitu kingire ano kone ari iruo tuthie sidai turakuigua uko salama iko poa ndukigeithia mafanza aku haha na ni ingi mafanza akwa a baby T yes na akameme in general yes ndamugeithia neraho ya umuthi yes ndugu Embu yeni na tukire ni undu wa Kenjava Foundation tukire ni undu wa Kenjava Foundation yes in support ya wiro ria reka yes mwega guku agitwira gakiri arenda divisi no thukuru arathondeka no kwihaka ni reheka uru arenda kuga no nutwe kuigua with time Ndio direct to the point. Well done. No wakiona shukuru hiega atia. Ni njega. Yes, that a very good job. Na rutete wira mwega biu. Yes. Aguthondeka thukuru. Yes. Na ni ndamaka tondu ni na kure ndathomeire. Ni kuma ndaumire thie ndaranga ku. Wow. Ura ndike kana njira iri kuna njira kana gutikoragwo. So we need ni twatwika challenged. Twatwika challenged. Ni tukumenya tugwika. Yes. Tubage wira twina ithe tuone maundu. Area we wathomeire yetagwo atia? Yetagwo wei. Wei. Yetagwo wei. Wei ikuria Subukia. Kurugo gwito riri. Kurugo gwito Waseges. Location. Yes. Kurugo ndathomeire. Na no kugo kusera kwe kobo ndio kale gwatana igwa ndo odikereirie tabarire muna yo muno na ka concentrate atoga school yatagwo Wei Primary School na githie o hau ni bahetagwo Wei Secondary School. It is a day school. Yeah. Na ke karaiko he kiuria kingi urenda kuria Madam Boss ingenda kumenya tu experience ile ya mali nayo niguo mende thukuru yo uguo thukuru yo ri kure no menya ni gwa kabira riu rito riu twarikorire kuu nyaga tumeta na kure kire nyaga tugikora rito wei jamenya ni tugutwiria no kai ni kuyeta goi no no wahetukire tugenda ndahetukire ya mate ogo muno ndahetukire ndahetukire class 8 ndahetukire no forward yake hetukire ugo muno no ndageretie all right na riu kariko masaha kiuria kingi ungenda kuria we mwena ucio wa muthikiriria ni warugamirira thikiriria muthenya wa no ndi warugamirira thikiriria muthenya wa umuthi but Gama, you're doing a very good job. Thank you. Taoni no dona ta nene muno ta ona we ungiciria kaundu ka biashara I don't know ino ri yes every day she did ngoro biashara wow na gioka no goka wanjirire na ngona ground ile hana yes ngiona tikuru no ngiamba gubanga wira yes ndo giciria go higura biashara umuthi no higure rucio yes yes giciria umuthi no higure rucio no ngikore o ikigwa tondu riu ni njuka ya na ihenya yes no nginya gebanga kidogo yeah tondu biashara nayo ni kenda mubango yes no guko no nginya njuke wow guko at one time ni tukagia na Dama Mobile Spares Embu yeah ndeciria ni ko prioritize wow audu meiga wega matirikarita wega uguo kuria ori kwega wow koguo nawe we biashara nini uraigua the pinch of the economy tikwega wow tikwega kuo negucuhetie no ni gukwagira wa ngiuga tikwega basi andu amwe ni I think is very serious biashara ini riria waingirire miaka ire ukoretwo kuo wanagua wi mutitimure uguo ikuma higura biashara 2017 yiji ndona kuhana uguo wow this is serious sales ile mekaga like 2025 yeah 2024 yada mekaga pa one day yes she making 4 days the same sales. It's very tough actually. Urekora riu nginya no nginya handu nginya mabe urigiuze rukia wira ate ngaina ni gutura tukorehagira riu tukwambia kumari izi goikara uguo no ni tukuhuku ni gukwagira ona branch yo no igire tajie kwanira tene branch tukiamba go post kidogo
tondu riu tikwega raundi uguo no niguo kwagira biashara ti njega no Ngai gwithaire ni gugucokereria. Oh my God. Hey, everybody is struggling. Ate serere wekaga one day ukamake within a day, urameka between 4 and 5 days. Make 4 to 5 days.